Parabang lok be ya bat parabang ada bercakapan kepada kerana biar sesen, pada muram ni pi cakan ni kaji kainiam, kabangi le baru kata si sen si toyo. Dan nama kata cuma bangin ai kaji kai, tungan sedang berbuat kaji dua, pan kot kaji Arab jauh boleh, madau boleh bernikah yang ni, kalau tang kesentuh jauh, tungan dua boleh kurku kaji kainiam jauh ni, baru boleh kurku ye pi bersab yang anu kai. Haga kerja mukpa, baru kon, pamsem, bakot, amen. Play try kan rat, ni aingu yeme, nak betakan dia sesen, iyo kasih nak kong jong kata yo. Pan man kasih nak kong jong kata yo, me ai ngini kalat, pan ai kasih kai, niam kabangi khot, pan ai cuma toy yang ngau nohi kai, pan ai cuma toy gitu basnap. Tu play try kan rat kerpat yeme, supaya rap yang ni, pan yo kena jikai, ya rap yang ni ban imi ke imi kai yang ni, ya rap yang ngau nohi kai yang ai, ya ketian jeme, om ketian jenya. Ipa ni kini, da ukris utrai jongi, amen. Kajipule na gospel jo Markus lanong kaba iwe khasab tartar. Enda la thap patok ya Yohanes Jisu la le Galilea bat ulialap ya kubo rabha na ublay. Kaya kababiang kalapoy ulong pakai mau blay kalajan to kala kabamut patonge ya gospel. Kadbab Jisu udang ya road kapong Galilea li arngot ki nong tong do kha u Simon pat upara jung u Andreas ba kia tong do kha hakapung da kajar Jesu lo ong haki ale bat ngan pelong ye pi ki nong tong brio mar kunta kele ino ya kijar bat kilabut ya Jesu ulalet kam chakmat bat uli i sakiwe pat arngot kisipara Jacob pat Yohanes ki kon sebedi kiladang ya serdap ya kijar ha ki lieng jongki Jesu utang chui i ki ula khot ki te kalab ino ya ukpa jongki sebedi ha ka lieng lam bat kinong bela bat kilabut ya Jesu ka gospel jong utrai kajing ya ro ya me ko Kris Lay try kan rat akan step ikai niam jongi kerpat ini soba kerku ya kena kamba bah kebangile kerku ya barro kebasnap ya kena kejikai kerku ya nga ai kena kejikai kente ya kejik imbaman la kasih jongi hakalian kamat hakalian kamasin ipa ni kini da ukris utrai jongi amen para bangit beje nga kwa banikai akan step kejikai niam nak kato gospel kebang yeseu Pakintian ke bang aku abanikai kini ke bau Jesul ong haki arngot au Petrus baru ander ale ngan pelong ya pi kinong tong brio kim da ju sel tan ya kene ketien ben ong pelong kinong tong brio ni sel ben sen bagi brio ki ong kile tong do kha kile kwai do kha pakum ta terte ni kim sel ba ya ki brio ki kren ning ya kren kene kecengkan Yesus kemudian cuma hatu kata-kata pala khot yang ni balong kinong tong brio tekembur ke ayu kene kacing tong brio kemud kacing kering kacing ro kacing wer ya ki prabrio ban im kacing im ke babah ban kian ke eke bamlong perkala cakam ke balong kala cakam ke babah bakala cakap imbabah kata kadai kajing tong brio par kajing selok jengi bat per brio lane kajing sedang jengi bantong ki brio da kajing selok jengi bat ki ha kajing selok jengi bat ki ngisa kering ngisa wer panaki pas ngap yangi ki kalalong kita kenong tong brio kenong cak tong brio nong cak tong bat ki kalar bah kelamian kadai kejumut ke bau Jesu ong ngan pelong ye pi kinong tong brio tercuapan poi cakap jinglong nong tong brio kisen ran bat mengi tongen pek ya kajing im Jesu ya Jesu lakha balong unong tong brio kapamut pelong nong kring nong kro nong tan ya ki brio nak jinglong bemlong cakap jinglong babha
nak jeng long babha joki cak jeng long babha tam te Yesu la khai u na menta kata pala phai u nak menta kata ipulea gospel jeng Lukas nang basau khaprau ong kum yang ngala pensle yang ngala pekantang padap do mesim bekot balek ki kam babha ya ki breu papa ya la ku para babha ki baduk papan pe ki mala papan ya ki baduk kai ki to baro ki de ki jing tong breu Yesu papa kala babha kala miat ya ki breu de Yesu de unong tong breu la khai u la phai u la jiet u ki kam ki bab Yesu le ha kan ek perthai chongภาษาha ka to ko po bodang iman perthai ki long ki kam tang ki kam tong breu dan ne ki kam kring breu chak lan ti chong ko hok chak lan ti chong ka babha ha ka chik im chong ki breu ha ka to ko po pada kan ni ka po chong ni ru ha ka kom kan jam sim ni asngel Yesu tong yang ni lamba ka tien jung ki kam ba Yesu le ki de kam kring ye ki breu ni pule kam ka apostol lan nong ba chi pheu lai pupra ka kam apostol bala tho da Lukas khoi ya tho pau ni Yesu bala tap to mesim jo blei badak jo blei kaleng tang ban le kam ba bha ka bambat pan kring ni ki breu cha ka jeng ba hei Yesu long nong tong breu ba cher ke tam ta pa de ki kam phla ka bau le ka chi pan koi ki ba pang ipulea gospel jong Matius lan nong kandai kat prater nang kong ni asngeu kumno pet im ni kato khom Jairus nang ong upen ko ya ka nang tai ya susu ya asngeu kumno upen im ni kato ka breu bapang pang mi snam nang ta ngi i susu ya ka jipen ko jung ya ka kiau kurim Simon kabamor ke kitu kam phala e kam ba bha ke bau le ki long ki kam pantong ye ki breu cha ka jing ba na ki baya ai jing im ye ki pe Lazarus ubala pen im di pole gospel jong Yohanes nang khat we ter pipule lo pen im Lazarus na ka jing yam pantong breu na ka jing yam pakan jado na ka jing yam ru pakan jam se ki kam phala ke bole ki de jing tong breu jong pantong ye ki breu cha ka jing ba pelai ki breu tu ki bamlong de nong tong breu kajing pe ksoi jong Yesu hik pula ngi chem ha kajing im jong ki ju ha kajing tho ha ki sa gospel ki chem bo Yesu la la be bon ki ksoi na kajing im jong ki breu bon ki ksoi ba gospel jong Matius nong bi pel ter ngi Yesu bo Yesu la pa iksen ran o ki le be ksoi pa ko ik ba pang ha kala nong bi pel prawo pila yo kini ki bor pi ai ki ka bambot pelio ka bor papengkoi pelio ka bor pan bek soj nama kata le pir kum ju te chwa bon pa ki yala de ulalong ki kam chu kam pan bek soj ki kam pengkoi pengkhia pat ki kam ba upen im wat ya ki ba layap te sipun ki te su la khat ki tuksan arngot basa arngot chu Andreas bar Simon bangi pole mentan gospel jo Markus nang tau Yohanes bar Jacob lo khot ki ru da kata ka jing tmu bakin le ki kam jong u Yesu ban nong ki nong tong breu ban nong ki nong tong breu hak gospel banga pole ye pimentan yus ngeu pa ki tu ki arngot nang kong tai khwai do kha Yesu kan do iki ong ale buat yang ngan pelong ye ke nong tong breu ke juga arun klem juba klem kali ka kam bom no ka kam kali juba Yesu kala let pa Yesu ula pelong ye ke nong tong breu te ka jeng khot Yesu ya kisin ran ka de ka jeng khot ban tre ki kam ba bha ki kam nak benta ka jbentoy ki breu ba pelong breu man breu ki breu hakur kom ka badai hakal ti jong ka hok hakal ti ka ba bleu kwa te Yesu khot iksan ran pelong ki nong tong breu khot ka ka kam kisan ran ka kemen bare ka kam bat phala kata ka jiyo kam ba thamai la ning la ban oi ka kliyo kan ja promotion para kata khwai do menta ka long inang tong breu ka kata ka nong tong breu kim te pa pastang tapi kala subut Yesu namar ba kila kwa kila
Yosel ka kama palak, kama pakin pat Yosel, pakin long kenong tong beriu. Oh, ni kan mal, ha gospel jo Mark Lukas, nong pasani way ter. Pisaran kalau kau do paro sini kelam ngat, iwe do tri barit kelam ngat. Tek lawan Yesus ong perlok pelangat betul try ngat paro sini ngeletre ladu jengkelmen ong penok ikajar bekam jeliu. Kitang sudah penuh ikajar bakam jeliu, kemlatan sukido kha kila ngat sibun. Pat babetus li igato ulong ani try, lek no nanga try, ngadeu nong pop, ngamlong Tendang Yesus ulokot, alinga penuh nong tong beriu, klempet ulokan kemen kata bersih ulapan liarap ingin banyu asyik mengudaka ngatara kata jeng tong beriu kalong cucuk akam pedan burom akam bakrau pat umpat tip baga kata kam tong beriu tandau liin dal Yesus hikai ki ular sautok ular tong beriu sisau Petrus ke arngot ke apostol te kejeng kot ke apostol kade kejeng kot palong kinong tong beriu loong mentan ngan paloi pinong tong beriu kejeng kai Yesus iki kejeng bekrep Yesus iki arngot ke apostol palong kinong tong beriu ke pule gospel jo Markus penong balai kalai ter kejeng thok ong lejit ya ke baumon pandan rengkat bat hadin bagan keadaan rengkat bat ke memut ai training yaki loi kai yaki di kalalong kilet baitong beriu pak yaki kele jalan pat kejalap cengki kalong sya ke bahasa sok ikmen kisah tenat pip kan mau ketuka kam ke apostol lenong baar iwe ter haduk ko balai penyau lai pepra hadir ke kerencung Petrus kipai ba kila kata de kerencung haduk bagi ong Petrus nyamla sa cementa ke kerencung pi kabamut ben ong ke tong cung pi yang ni ke kring cung pi yang ni ke khot cung pi yang ni kala kata yang ni ke ingin le menta ya tu yang ni ke ingin de ban le Petrus ong lada pi sngau bakla kata pi ale hang le kan ai baptisma pi kat ko mujung tho ko ong lai hajar ngot ke bayo baptisma tangkrang ba kena tu ikena kelam pep kena ro tikai ke apostol kala long kenong tong beriu kena pekalai ke jing im ki beriu nak we jing long bam long jing long baba kaji pekalai ke jimut seperkat jing ki beriu kaji pekalai ki kam ke jam jing ki beriu namar kala long kenong tong beriu te ji sura khot yaki lo wer yaki lo bangkre ki apostol nang taw lo pha pat ni ke apostol kalalong sisu kalalong kenong tong beriu pa serkei kidai tang kenong tong beriu kakardan jing start jing nang kim dadan na yenu jo apat ni akan ke juk bamenta dan lagi kam bagi le serkei namar kalalong ki beriu bala sa tong dong sisu pa sisu la pha yaki palong kenong tong beriu pantong yaki weipat ombe tang maki kipune hage ka gospel jung Lukas kondong basi peu Yesus pai kitu kinya pu arngut balik jalap kamot ayu kamot ban krong ban tong iki beriu kitu nda kala jalap nda kala ban pai kitu Yesus ani kiksot kala pet nangi kala pangkoi ban bapang ki kemen kamesim ki kemen ko donot par ki beriu bun ki baya sap jing jalap jongi Yesus ong wat kemen nama kiksot kila kongo yepi nama pel pangkoi ki bapang kemen namar takarteng jung pi la tho ha kot jing im na pila long kinong tong beriu tiga ika bangakwa ban ong ngale para bangai Yesu ula tong beriu de si kai chu da ka jing im chu de kam chu ki kam phala bole ka jing koi bapang cepat ing banyak kitu barro langi samari ka ai samari ni ai kot ka ong Yesu long nong tong beriu bacer kei le bacer kei u blei ba kringi ki beriu chaka jing ba nang tak sinran ngoi pi mata kila kringi ki beriu bat ki beriu ka kalabha kalamet menta tungan pa chaka jing im jongi kapali ke jongi kalakan nang kot mentan sepang jing long nong tong beriu Yesu kum lo khot ki be e pi nga kenong buat Yesu la khot ani balong kenong tong beriu kenong kringi ki beriu kenong pan bhai ki beriu kenong le bhai ki beriu ki kam bangi le tak kia terlet bangi kren kayat kayang bangi dayat kajing im jongi kide balong nama kata ki
kilat harap ikibril bantong ikibril panlong bha long bian hakajing im jongki kane ka bangakwa ban ya puson bat pi hakane ka step Jesu le jiet yang balong nong buat jong adang ilong nong buat pasi sa jong ngamle ko malong mo habe lap ngabi kai habe ksoi bekre hoi ksoi kre kemde ko ksoi ko ba ki po Jesu tan bor ki ksoi bakan jam sim hakaba mangi ya be yaki nakajing im jongi nakajing im kibril habang ile kumta na makata ngilong kita kinong tong bril ilong kita ta kinong tong bril kisi ala pi kam ke jam jongi tela khot yang na makata palong kita kinong tong bril hakajing im ba man la ka se jongi te pantong kibril te pandan ki daw Yesu la wan chnik perthei la pa Yesu chnik perthei don ki daw ba pen im nek perthei ba ha pa ka pop hadia kajing le pop jong Adam ba ka im Bleu kupau le i Yesu le i jing don kam ka perthei la wan chnik perthei la khot yu la pa yu ya pia ngaru pan long kinong tong bril kidan kam ban i ya kajing long ki bril don kam ba i ka im lang sa lang jong i dan kam ban i ki na ba kla jong ki tatang punta hap yo i kawe kacing pi perlok parabangai ben ime i kijurna ci bakla ci kiwe ngim i kijon kam ci kiwe te pakumta ngim tong yaki ngim selok barki ngim gwa ngim khot yaki ngim wer yaki pakumta ke ikem blang salang ka sa ka jeng dum jong ka pop ka sa ka jeng dum jong jeng imen sim par kam ki kam roi la khot yani pan im bar kiwe ha ka im lang salang la khot ki we banya i banya imban ngi kai ki temu bleu khop ha ngi ban imban ki we banya te banya rap banya kro banya wer ban kala ba kala met ha to ngi le i kan ne pi phai ki ngi ki sem jongi ki phai ki imlang sa lang jongi ki phai ki hun ba per i ki jing hier dor pale mdan ki nong tong briu la sing sia la ba ki sutrai sia la ba ki jing sang ba pada ya tong sisa ban selok barki palek ceki la sing palek Jesu la lek pi kan mau gospel jo Matius kanong kandai du khalai Jesu tip Jesu yo i ya ke jeruna je pakla jong Matius lebi nang to gospel la se le sngo ke jalap ke breu de riu tu de riu bam sap Jesu msim ten kom ne ta le selok pat tang chikan du yo ong ale bot ya nga Matius hakijing lo nang pop jing pasal tu badan weu beri pasal tu yang dan weu beri bakwa ban ai kami ngada ka wepan ngan lek ino e kata kajing imbam sap pisu i ya kajing dan kam tu beri ban cha khot ban cha wer tenama kata ban nong tong beri habi i jona je bakla je ki we yo i omban knyum omban norni omban bisar omban kedekuti omban that rong kato tu kam dek jing khot ban nong tong beriu kato dek jing khot ban be ki beriu pakai jingai ni kemlang salang ke jingai ni ki wepan ke jing khot ban nong tong beriu le ceki jadar sor ya selok bat ki kelabha kita sibuan blok sa bagi sule anuk sa yang ke punya gospel jung Lukas nang ka kandai we du si peu itip kapan kong tu sakayus cepang sakayus trang yo belai tu Yesu roda kacing bari banyakan do yo kapau sakayus sakio halo ding sakayus wan hiano ngale chi yang jeme kacing le jung sai yeng jong sakayus kala kala long yo tu beriu ba pa Yesu ko mga ong menne ulong nong tong beriu te para bangai para long be ya pangen long kinong tong beriu nang kong ni ijurna je bakla ki we kacing long je ki we hakar kumujung pejungi dan kam bantat dan kam ban kreuti dan kam ya tu beriu tanga pi tanga ile sor pani kren barki dang ya kren barki pan bhai ki bha ki mihat ilong kinong tong beriu te kene jeng khot bakar pangasau paya sau ki beriu ngim long kinong tong beriu ngim long tong beriu ban kring ki beriu pun pa ki beriu ki jot hak jeng beriu bersneu balai pujai balai nama ngim don kinong tong beriu isi kren juna je bakla joki isi besar juna je bakla joki le pantong ki bano ai perlok impre pan mau na khot ni pan le kam ba bha tak bata ki brio te ban nong tong brio ni makata pan le kam ba bha ya ke jing im ki brio la ka jing im bakan jado la ka jing im bakan jam sim
Telah khot nama kata yang ini panle ya kata kambaba. Ipuleh ya gospel jong Matius penong kendai lai pusan ter. Apa Yesus? Ipai ba babun ore nga isen yaw no pai. Tu oi kisran tu tu mai pami kita kinong sarai. Kini gibriu kinong kum kelang berat kelam long sarai. Kelasak kema hai kambam long. Kelasak kema hakini kita. Kelia pat kelia pra kusong kum kelang berat bam donong sarai. Duai pakan mi. Kane keren kesikai mentaka step. Kikai yang wei pai wei. Pelakot yang pelong kinong sarai. Ngi kimi pa pelang sarai ki kun jongi. Ngi ba gemlang salang pa sarai ki wei pan panlai ni kijimbelen basneo panlai ni kan kata panlai ni ki balong huri hura pa persopsi brio persopsi ilade. Pelakot hakani kasi lakot i balong nong tong brio nama kata pelong kinong sarai ya ki pra brio. Kinong pet ngor penyarap deki. Kam dia kijing pelor ni pet ngor penyarap deki par ki wei ki arap yang iban baban be. Lada barok idon kan dika tong kepertai jungi kali ke beneng teng kepertai kalau kerujok kai kita kerujok kar komisi kai bangitip kerujok kali caka chong gitu kibal le kamrunar tang ke nenjar tang ke susat tang ke jelang a tang ke jing pisah maca tang ke ding nama le kam bamlong ke po jing im jungi kam dei balong kum ta tani kepertai bangidon kali balong ke beneng kabangi song san ya kemen ya terli ya kendon kum kita ke barok ada mangi ko men ko para ilong kenong tong bril ki bril pala bahaya ki pat ki le yang ni yo ina makata jun na joki nata le kam bahaya ki ngele bahaya kam bahaya ngi tong ki dangi ya ki nah nanor ke jing jungi ki kwai ke jing bahaya joki kali balong katong ngi sel tenak ngi sokmen pani ibe ki bril ki kiu kerdan ki ibril ki long balong met ada ngilong kirong tong bril ya ki hakum kan kersni ngapu kan ke cingkeli hato don ma ki bril ki bapila tong bapila khot bapila we penong utai bril la kala ne jing long sniu chung chak jing long ru khoi don ngalong do akali ho nya kren ki kai niam kom ne akali ki mas bkhoi akali ki sang ye tam tip tanong kin ong are ngal kala ba nama jeng kren jong utu long do utu nong tre balang tanama katama mentang kasi kan si kai niam aku apan bung ini puson sisa mamangi hatong ilong mo kita kinong tong brio papamha ki brio ni kinong pekai nok melenti makiwe kin le ngim le kala de ko por bangen ki ya na ka jing bomle jengi ilong ke bale pakawe pade ngile ngilong kinong tong brio ngin pejingai kumno ka jai ben riu jengi kan long hato ka jai ben riu jengi don ma kinong tong brio nakaliang kadok nakaliang kamansim ngam ong mamdan ani nga ka abanong kede bandan sibon kinong tong brio na yang na sam jong habar ka yang kasam jongi hak jaka bangi tre hak jaka mi selok kede banong jing tre ji kam kje selok kje kan brio kilong ban te ye ki pra brio kamama kede kane iya kalong kamlap kim kloy amat dep satu ubale pom malep nyap ka pom ubale sniu male sniu Isu kenyum kata ka brio tau brio ka to ko mlang salang kalong to ikit pop ro ada ki brio kila pop kala ta chu pi jang ngim ong ki ada ki brio kila kam snil kala ka pop jong pi jang la ni jong ka imlang salang ngim long kenong to brio ya ki tenama kata ya ben ik jurnaj bakla ki be ya rap ki be kan be ta ngoi ya ki jingai ngente ki imlang salang ngente ki yeng ki sam jengi ngente ya ki ken hon ba per ki jongi Kisulawan sekarang partai tang kata palek bah bagi beriu ken bah ngiru la khot yang iban im partai chong bahasa ngi im chitpor tang chipor partai tu ngilong kita kinong tong beriu ki beriu ke bah ngi im ki bang isa ha ka jing im ba mal la ka se ka jang ni ka we ki jing ba ma ba yang ni ka ba ma ba yang ni ka de ni i jurnaj pakla ki we ba ni ka bang nyarap de ki Pikan mau gospel jong Matius kendai du kalai ngong ye pi. About Yesu, la khot yo Matius, la sangu Yesu, la ai kawai da wai u. Ha ka tu jing bam kawai da wai. Ki don ki ba Kenya de ki ba hok on pe nu brio. Ya bam ja bar ki nong pop. Pe. Cakapan kemen very good dong nu brio.
pakan tiu ni beriu kalam ha mata ul ino ekam khajana krong khajana ju mata kalam ha ong penbang ya ba nong pop cekaban kemen kacaj bandir balong kom kata kam dire baba kiji kalong beriu bakom kata kim dire baba kajaj beriu baba kajaj beriu baba long jinglong beriu baba habangi long sopnat sokmen bagi weki kalabha kalamen Kenal bersusu gospel jong Lukas, lanong banyo, lai penriu ter, katu kebriu, katu kenang pop, katu kemudian thok ke ong, kadu nyom jai tiksud haka, jusul pengkoi haka, kalawan si kiu kumpenyang, kalau saya kerja jusu, kalau para kian jusu jangka, dan kebriu pakai hal lagi opek, kebriu yo kemudian, usaha bahkan kebriu kan lek komunikam. Jisulah sabun saja kejar jemu, jisulah sabun bahkan nyaduk semua tak kejut temu. Pan krong ni kan pan kering ni kan beriu, pan tong ni kan beriu, bahkan men. Tak kata kajing ayat jisu ya kala long kadu kuat bakarau. Padahal bagi jisu pau nangkong, hak kajimi pad udah kibayap. Kemaria Magdalena, pi para bangit. Bangitan kali kemasim tong beriu, kemasim ki beriu, kemasim rabi ki beriu, kemasim teh ki beriu. Kibri kelabah kelamiat. Pada kibri kelabah kelamiat kajing em. Pada kibri kiyap hakapop. Beli kibri kiyap kajing long bersnya. Amam dong nonton beriu teh. Kita nonton nong kedau kuti. Kita nonton nong kedau kuti. Kita nong pencar. Kita nong keren kum nong ta. Ngamut bakkedau kuti ya no. Kene kalong tangkamat peson. Yo ngedan bangi. Cekabar kemen kibri pitip ta kata ter. Dia kamlong hakakum kata kajing le jongi. Takai ke banga aku aban ong tersua sorry. Trap bengkot ini. Mentah ke step ketian ublay ke kot ini panlong kinong tong beriu. Kinong kering, kinong kerok, kinong kejor, kinong selok. Papamha ke im kiwe, pantai ke im kiwe. Papamha ke tim ke im kiwe, bah ke imlang salang. Papamha ke imlang salang, bah ke yang kisam. Bahaki yang kisam bahaka rijungi pet mentapi kibun ke huri-hura kibun kita kecing ma nyari apa ni sio kubal batai tawle kumta kata kali kumta kelaba apa pun setang kini negatif ilong negatif di kibriu ngimlong positif kayak katakan negatif kita ngi bomlong pai kita ki bomlong ki penhe ya ki ya lap kibriu Ayo tu tangapi, kata-kata ngapi, kapu par keleng haduk bagi beriu kitip, tu beriu ba cakren, yo saya kata laduk jikar mel, naim sih, mentoyo, ngam imsu berkai imlan salah, ngam imsu berkai hayang kasam, ngam imsu berkai kenuhun bangadan, kom kita kecing nong, kibriu kita nak katu imlan salang, lele kibriu kita nak katu hayang kasam, kaki tu jikar mel, kay no okay ong, are. Kepartai jongi kamle balong kepartai kum kata kepartai du jikermen nama bamdon ba ajing imensip bamdon patong ibriwi ya kum kita ke briwi para lok aja nakan tu yelde nakan tu yepi ai kan ka jingkren jisu ngan pelong yepi kan tong briwi kan urlong ka jing im jing menta tongin mi tongen sam na kan jingkren ngan pelong mangiru kan tong briwi ngan tong ya no ngamla kamale jisu ki pe umur ki ko ngoyo langala ba la ko mo yi we briwi ya weu beriu, weu kena, kewei kena, ala long nong tong beriu babah. Tengah pekut ke baong, lagi tinggi Yesus ong. Ka gospel cuma Yohanes, nong pasipai, wei ter pasipai, ong kadang nong aplang berat babah. Nong aplang berat, keluar pencak cetom sayap nak mentah kilang berat. Wong hak bakadu ngawan sekali pertai pan ajing imipi pan yo jing imbapura. Perlok para bangai bijak kan mau kejendon sepi jangah nak pertai kalau kejendon ban ajing im nengkong ilade balong briu nak beriu bapura nang ta ngan ai kajing bapura ki weipat tak tu ika bang oip ia lap yaki ia selok yaki ia te yaki kan ba kan mian tengah pekut nama kata ati terlegi nak tian ublai kebenyarap yang ban mi nak kan jikai niam ki pule ki ti benengkong jong Yohanes nang basan kasan renang basan kasan tertebung. Tetapi ibu beriu bakla dua yang bertahan jemu. Mereka berpilih yalap beriu. Yalap berbahag don kau. Pilih yalap hayawahat yang berbahag. Lewat yalap yang bemblong. Wang dua ya Pimnot yalap, pimnot keren, pimnot ya selok. Ya dua yang bertahan jemu. Tu beriu kalah unsur kuya pi.
Jacob hak citil juga menang pasan arpeu ong lada pipen payo briu bale bakla le duna pio jengker ku belem ku ko doi pi nama ada kajing tong briu jeng pi nama ada kajing lap jeng pi jeng na da kajing kai jeng ni da ruksa jeng ni da kajing duai jeng ni da kajing selo jeng ni la pakla bayo u ne ka yo ka bai nong le ai ngi kajing papen email ka jeng mesem kan ma kini nama kata kan ma nama ta bang le bai pra briu ngi pen email de pat ngi pen emeki kublay ro ipi papia snap kan jika niam blay ro ipi perlok prabangai pilak ba ka jim tu ta ka jio so kan jika niam menta ka step kena hika yang isi saban long kena tong brio kat kum ka jing kwa oblay penang pan bhai ki brio pan bhai ni apa kuat nama kata ta ba ka duwa pinyo ka ni jing ngan yo ka jing ni jing oblay panang la bha chu chu ik pra brio tong ngi duwa play tra kan rat kublay sibuan tahu yang iban embar lang salang, hak lang salang jengik lampet ngam aten, kita ni beriu kita telot beriu kita betuna, kita ni beriu kita jeng klan bor jengik kelam babha, kelam kerukut. Henry long kan balong ki beriu, balakot yang iban embat ki, kawai ka thong bay buat kemat jengi pantai yaki, bay selok bat ki, pan wer yaki, pan kerok yaki, pan kering yaki, bakin kalabha kalamiat. Habalai kum tablai in long kenong tong beriu. Jisu kum rat belalek bah, bala pelot ikajing im jeme tang balong long tong beriu. Yarap yang ni ba im akan dipertai sang bahasa tang katu kan esnem, kan pelot ikisnem jengi tang balong kenong tong beriu. Pan kering iki beriu cak lenti jang kohok cak kajing bah. Pandu pelong iki beriu babha, pandu pelong ke im lang salang ke babha, pandu pelong ki yang kesem ke babha, pandu pelong kari ka stir ke babha. Kaneng idon kam kapor kala kapor yang ni kini ki ba ki bamlong yarap yang balong nama kata kinong tong beriu. Kerkhu ke basap yang kerkhu yang ba kan jeng ki kai niam balong kinong tong beriu. Ini bor mesim nang trai cu ikam babha la khot yang ni ki pa ni kini. Dami uba imat basun char junom la junom amen. Kaburam hok pa marokon ba mesim bekot kemag lalong ban kong jementa pat barabo junam la junam amen utrai udon rengkat bat pi pakai juga ku jong blai dan bo barok pa barokon pa mesim bekot kan her halo jong pi kanya sa barabo rengkat bat pi ku blai sibun u blai ku ka do ya pi